Ahmad Shababi Mrango jeufanofuha sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yehakana hazenye tukufu ikao bismillahi masha Allah na yehazi yakahuifanya hakausomesa wanazioni ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rawatitira wahura manduma kokorandu mabaye rawanduma raru wansi pia wakauaminu kana Ahmad yefundi memanondo kabisa yefundi mri ya Mwenyezi Mungu nondo kabisa yefundi ikao yeufanefuha sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu hamba hikma njema na taratibu njema na bisora njema na namna ya ukana ya ushinda hawasulishe mesaji wanazioni wamwelewa nondo kabisa Ahmad haka ya mahabani hosoni mu wanazioni nondo kabisa dolizo Ahmad haka na grupu ya wanrazadebala wanazioni watitina wahuna waparamaizi yakawasomesa ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haka ufanya haina zofanya ili wahifadhi ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa wanazioni wahahe wakabala wakaya mzadebala ikao ya uparamei mzade ikao jiuji sanondo kabisa mnakogosi namna ya ajabu jeba yeka urongowa jeba yeka usome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jeba do uhodari Mwenyezi Mungu ya mbao jeba de akili njema ya uhifadhi haraka jeba de adabu na masehi jeba de tainjema Mwenyezi Mungu ya mbao wala kundi Ahmad haisi ukana ye moto wala hasangu hibo ya roho ya hosoni mwae na ye wala mna moto wa adabu na masehi na ye wala mwanamkao jeuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jeuhishimu mbabahe na mzazahe Ahmad yengu hisi ukana ya roho ya hahe isange swaliti waone mwana msheola jode namna wa uzuri wahe mwana msheola unjia uyefundi ola orohoni hahe jode namna ya wana uhodari no ujuzi na tala ya hemna shioni ola Ahmad nguono ukana ye moto woi ye roho ya hahe sangondo ya imilikishe na ye ole kado hadisi ndaye na hata asulan shaola fundi wa mwanadamu ja mwanadamu yo roho ja roho ataona ukana banuijo mkinisha ukana ni parwa naibu banuijo mkinisha ukana ni minyerela suya hangu ndani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala banuijo mkinisha ukana wanjie mmango banu shaitani yani bule mmango ubire banu ili nende na dabwanyerela suya hangu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nguisi ukana shaitani hasa ngondo ya msubie nguisi ukana shaitani hasa ngondo ya mbulie mmango wa ukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya heusi unaye na yengu hisi ukana yeye dhamana na yengu hisi ukana yohanzi wanondo kabisa na yengu hisi ukana yeye fundikao ye papiliri nondo kabisa ya voye dofanya montrobetizi yabo ya voye yengondo ya parwa naibu ya voye yengondo ya onihenai ya vongondo ya keajali ni mafundi wa saa tena wadore ila hori honamba ukana mbona riponesha reshe mafundi wa shiarabu wa safari ya leo yebanu mbreka na mnashioni nguchongo msomesa bodoka nende ya mbrenge nende ya lenda enae yeba mtakacho mdrage yeba mtakacho juani mnashioni Ahmad yema fikira yala ngamda bwanyao ndororo kabisa Ahmad haona ukana vanu yenzia ilio vanu ya ukana nshinde ni hifadhe nafsa mwangu na shetani do ukana ni buni bae haina mwangu niona ukana shetani ngujo ni subia ya kesi babu nende nafanya mnendongo Mwenyezi Mungu ya joni hele ya usio nende nafanya ndongozi joka ya sababu ni parwane aibu nende nafanya ndongozi joka ya sababu maudu ni jeni la tashila sheosha hangu nende nafanya ndongo ikaunge joka ya sababu nende na jito ya Firaun doni zola Ustadh Ahmad haonokana kairinzi hosomiso wanru mararuanu ni wa transfere ya fundi mrajina ni tawe ba shetani wa imru wa shonda ndonono kabisa na yala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukana ya ayyuhalladhina amanu henyi wandu ikaumamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tattabi'u khutuwati shaitan msidungeze ngao za shetani msidungeze makri za shetani tafsiri ya ukana shetani wakana uparoja uhimile bomru mramgule na imani ya kuambia ukana wende wafanya nongo za uharamu direct hizo nongo za ndabu shangina namna na taratibu
ya jo kufanyia na miwangu ya jo kumulia ubire ya kunikemba panza zenongozila ujuze ndongozila uzizoya yende hata ya hangamize yende hata ya hufanyia ndongo ikakuja parokansi wazifikiri yende ya hufanyia za Sheikh Barsuisa yafanye mahamengo mitano yakaya juma wambu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ijala dernier minute mna haramu wa shetani ya msubia yende ya lalanda ina mwana wandu ya mchi ya mna bonobo yende mna mwana olabu ya jaza mwana mshaolabu ya zamna mwana wa haramu shetani ya rditsena ya msubia bala hata yende ya renge mna mwana ola ya mwaya hafa yende ya renge mna mwana ola yende ya mziha ili ya hifadhu shaushaha hena utukufu wa hai yende tena hende harengene mwana mshaola yende hamtowa ule menguni hende hamuhafardi tena mzihi na ili ya hifadhu shaushaha na ili ya toja parwa naibu na ili ya toja honi hanai ili ya toja hatafonyi wa ukana Sheikh Barsuisa haka ya papilweri nonono kabisa haka hanziwa namna ya ajabu wandu waka umjo ukana yeka imani na uri ya Mungu na ufano fuasi babi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bahi Abu Barsuisa makati wa wakati wa Bani Israila Abu yatende kajadungwa haka ujijua haka ujuli hani hanonono kabisa ende hata shetani hende hamsubia wanda mwambia ukana ya msujudi wakati ikawa zifushi ya zijilo na kana ulanda ide uwe mna mwana mtitiola yarditse na wana mdaze wa hafa yenda ukana ngulu wa yafe shetani hende hamwambia ukana ebanu ngojumbe ka uhusubia mimi shetani minna huwa sulisha bahanu wa mandabo yekana ngo wanzo ni huvukisha bahanu wa mabahanu wa mandabanu ngojo ukana we mrumenza imani ka wujudi na rume Bani Israila msipia minna shidna huwa sulisha bahanu minna shidna huwa suna huduga hata wenda temna mwana ondola shonga wenda fanya zina wa mita warenge mna mwana ula umaya hafa warditse na warenge mwana mshola umaya hafa yabonga mikapa blo ukana shide ni uhifadhi bahanu wa mandabanu no uhifadhi bahanu wa mandabanu yabodo ukana unisujide uninke sijida nzima wakati yote tauba na maghfira wakati yo ngamjo husaidia bahanu wa mandabanu doni zotarisho so mandoni ya haraba ya shetani mwambia ukana ebanu ngojo kautwa hindi ngoto ngoni kamna sijida mzima bahi yakausa unsujudia utahe tauba utahe maghfira inna Allah ghafurur rahim doni zotarisho so hakubali bala mni kamna sijida bala doni zo shetani hamwambia ukana samahani ba mingamrio Mwenyezi Mungu mimi ngamrio le bala Mwenyezi Mungu hapata wabala endezai Barsuisa haula wabala hafu kafiri yedi mingamine imani ya Barsuisa ntina imani ya Barsuisa wala njajo paroshindani parise mahamengo mitano watina wansu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abori wana Barsuisa ya shinda yenda wasubila hata yafa kafiri kadhalika mimi ya voyenzi ukana ni hifadha nafsa mmoya hangu do ukana ni bae haina mmangu ikao shetani ngwanzu ya nibulie do ukana ni bae haina dirisha ya ukana shetani ya nibulie na abo hobayo mmangu do ukana mbengu wanaziwa nondo mararuanu ni wa transfere fundi mwana mshenda do wasomisa mwana mshihamandao ilini hifadha ukusheusha hangu wasoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilini hifadha relasyo ya hangu wasoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sijojati tabanye relasyo ya hangu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala doni zola Ahmad hende hari salamu bala ende hawambia ukanangu wa transfere ende wa fundi mwana msheikao woye mhodari yena ujuzi yena taratibu yena somora hanaye wende wasome hosoni mwae doni zo Ahmad hawa transfere fundi mwana msheola ne fundi mwana msheola wala mzazahe ya mzaya wala kama hikao yuwanza nono kabisa doni zo Ahmad hawa transfere bala wansipia Ahmad hazia katsulota ya watunda habari toka uyonzi wanazioni wala wakaenda nujumwa soma humasoni mwa mzazi wa Ahmad bala na wakwaja kaujoka na wala mzazahe wenda werenge maarifa ala no msomo ula wawazira mahabala wanazioni wala watimizie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waire mevingu waihifadhi ndonondo kabisa ijaba kaufanywa babu ala hafla bala yemzaza wala wajabala wakana ngwaniko wanaziona ala makadhu wahifadhi Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waire mevingu wasawani kwa zi diploma walubala wasakari hao mzaza wala wa Ahmad hapara mwana mshola bavuni bala ende amri ya salama mbia ukana vanonga mwana mmemra Mungu ya jiandumi yawe ngabo mwana mmemra Mungu ya jauta ya hulole hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wengo jokana bo mwana mifundi waho ngamu jonono kabisa mitimba ukana tujohuti ya galine mitimba ukana tujohuta ulia nae mitimba ukana tujohuta ajalini bo mwana hangu shemana na subuti na jena hubuli ya mahadisi hamanda yanu ndabu ya ukana ngamjuwa ya mwana mme uo ndabu ya ukana ngamjuwa mwana mme uo uo mwana mme mra Mungu fundika uya usonise kura na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yena
sheo yena utukufu ye ufanofu wa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ye ufanya hazi ye ujishinda abonge bo mwana sijo hutsao ninkena nero ya mbabao ilini paro wa huzaya ndengera ndevu rijerendera one mwenwade na wanikera ndevu wa jehoda honi waje mwanani mhadisi bakutujuo bahane riziki ya haho iliyo doni zoye mwana mshola meha kubali hamdashela marahaba atowa ina mero ya mze wa hebala hanika yefundi mwana mshola yefundi mwana mshola hapara mbaba hebala mwambia ukana garanza uri jehoda honi holiri jerire hodi garanza uri jehoda honi holiri jerita hendola doni zowa kubali werandevu bala ukana namjijeri jihadisi na ye Ahmadi bala wabiri panza jinjibala ye katujua na zona wala mbahabari katujua mbahabari toka uyonsi hafili hana shaibada shahai nembahazi ya hai hatowa na zioni wawadi wazaye fundi ola doni zo wakati wa herandevu ikazi wabala wala Ahmad hadunga na dae na mbaba hena mzazaha wadunga na wendo hoda honi hula wende wariye hodi bala wala mei haono wala fundi wahe wala Ahmad wala fundi Ahmad haritse na haone mnashono wala mea ukana bala ajo ukana itimizie Qur'ani hai ukana ajo ukana bala atimizie Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye hakahusu ya mzazaha nono kabisa osoni maye wana msheola doni zo wende ware bisimila bala wende wambia ukana vanuri jarita handola ile mwana hatuo ya jelo le mwana hanyo yenga mwana ujene fikira wawongo wajua Ustadh Ahmad za tabia njema za hae wawongo wajua Ustadh Ahmad hena mna ya kufanofu wa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wawongo wajua Ustadh Ahmad hena mna ya kuupepe ya kuwalia nesheo shahahe ne namna ya kuhanziwa wajua ukana kabati mzaze mwenza shongajo parsa Ustadh ya soma mstaarabu mramgu hamadola ya subuti ya mbeukana katumrenga ya mnika ye mwana ya hae doni zuwa mkubali ya bala ijo wakati wa ukana uhalalisha wa uhalalukana waonane wala meha para ya jiaonane ndawana wala mwana mme waja wapara bala waja upala ajabari sa ukana wala de mwana mme wale kahumsamise Qur'ani ufundi wahe mei havibre roho ya hae Ustadh Ahmad vahe havibre roho ya hae nono kabisa wala Ustadh Ahmad amwambia ukana yengo juo bome yesi babu nakahumdenga ninyonsi pia ni mtransferie ni hosodi mamdazangu idadu msodisania Qur'an na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vahe amwambia ukana nsujua vahe amwambia ukana nevalondolo bala pia ngoishi yao yesi babu na mzima nakahumdenga ninyonsi pia ni wanawashi ni mtransferie ni hosodi wala mdazangu idadu msodisania Qur'an Mwenyezi Mungu do ulo shahidi kanjoka utowa kalima landrabo banu itsoka uyonsi Mwenyezi Mungu de shahidi kananga mjoka hamba kalima banu ilinjonese haunji jazize hauni mhunre mizerathi za hanyo hauna bemba nongo itoka uyonsi ngamuhuniko wadi na ulaba aminu kana zinu hambio bani zinu bezko na yode sibabu nzima na kaumrenga ni mtransferi na usoni mwambeza hangu ende ya msomiseni ndabu wakati ikauti hulukana ya roho ya hangu ngeswaliti hao nawe ndabu wakati ikau na hisi ukana ya roho ya hangu isenge ndo ya kwanze ndabu ya ukana ya roho ya hangu isenge swaliti hao nao hodari wao nele vingu jema lao neze tabia njema zao na uria Mungu wao ye roho ya hangu ikauswalihete hanawe vangumi tiono ukana yenzia ya kairi ili hauhifadhisha ushahangu ne mahabango sunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala douba ya haina mwangu wa ukana iko isibabu ni aswi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala douba ya haina mwangu wa ukana shetani ngujoni bulia ili uje ukaisibabu ili maudu njeni parwa naibu ili maudu njeni fanya ndongozi juweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vangumi mitiono ukana yenze ilo bano do ukana ni mrengeni ni mbesheni mzazi hangu ende adumsomisani ilini hifadhiwe roho ya hangu na shetani ilini hifadhiwe roho ya hangu neze makri za shetani ilini hifadhiwe roho ya hangu na tabia mbungufu ilini hifadhiwe roho ya hangu na haina sharito kauyonzi ilini hifadhiwe roho ya hangu nerelasio ya hangu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mkibu na mtransferi ya ni mzazi hangu sika ya juma utabiha ya roho nondo kabisa sika ya juma uhishele ya nondo kabisa sika ya juma uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yanitolewe rohoni hangu Mwenyezi Mungu yanitolewe harume za akili za hangu yode namna wakawahiba ya akili ya hangu yode namna wakawahiba ya roho ya hangu
na mbio wakati ula nje kana zenchida za ukana nje nsahendo la njeni hulole au kane mbazi na kaufanye mba mpesa ikamba vititi njaka ya prewa ukana nji harume suna ya mtume sallallahu alaihi wasallam neka ya sijidani ni uwamba Mwenyezi Mungu ngono ukana jisisi yenu na irenga tika huirenga hasibabu ndawe Mwenyezi Mungu ngono ukana zinu na kauzifanya tika uzifanya hautahazera lizahaho Mwenyezi Mungu ngono ukana zinu na kauzifanya tika uzifanya hauhifadhi relasio hangu na wabo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu nisaidie untole mwanamshe wa ihorohoni hangu Mwenyezi Mungu nisaidie untole mwanamshe wa harume mafikira ya hangu haumtengeleze ihokari hoso ni mami hanzia za uhalali haumtengeleze hoso ni mami wa Mwenyezi Mungu hanzia za uhalali haumtengeleze mimi hoso ni mami wa Mwenyezi Mungu harumanzia za uhalali wa Mwenyezi Mungu kabujo kama fakana mi duniani na akhira izo mengoni mazedu wana kaudo zisisindia norono kabisa ukana ilini kunde mba uvumzi wa heyankili ilini kunde mba uvumzi ya hero ya hangwa ukana ya roho ikaiswaliti hana wenorono kabisa Mwenyezi Mungu ndizo hanikubaleze dua za hangu wanajana jua ukana usahifadhi Qur'an Mwenyezi Mungu mfanyie havula sendeta ambia mzazangu ukana hapa hainiti parisa hazi ngamina zenchida za ukana nlwelebo mama na mbaba ngamanzo ni njia harume sunnati ya mtume sallallahu alaihi wasallam bahefa mihangu ni usaukana bongo tawe mru mshauri mtahesisi bango mitabia mzazangu kana bo mama ngamanzo nlwelemeka ngazjohumkinishia wala mnashioni kaungo msomi sobo mama mzazangu hajibiwa nono kabisa ukana nguhujue helia hao mbadahangu bahe hajibiwa nono kabisa ukana haishie namna mzazangu ya husuifu mzazangu haka ya radhi yuade mano wakati la jafanya hafula ya jakupare hambia zi habari zila tunivumbale zina ya renge na mere ya mbaba ya jaka urengera ndevu ijari dungane bano iliri jari hutahe ni hulone hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Ahmad hadiso lila nono kabisa jemana mshola bahe hadiso lila nono kabisa Ahmad haukana wakubaliwa wawarenge mihono yomili donizo wakaizena ukana ngwa jombizi warahera rahewando ja swalaidi rondizo wakati ila wazabwira wana mifumo bala wajawambizi wabala hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ya Ahmad hakana babala msihiri hula yede imamu ya kauswaliza hula wanruwa ujaza hula nonono kabisa ijo wakati wa Ramadhani hula tena yemru mshahe wa udungane ende upando ye mwanamshe ende hadoishia ziyaleli za Ahmad namna ya kutambaza Qur'an ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Jebadeleji, jebade tajwidi, jebade machozi ya kuruha wanre namna wakuhishe khushuila yemana mcheula ngefurahani nono kabisa woimei ngujibiwa nono kabisa nguhisi ukana kabati mri honda bahati ya mtendea nguhisi ukana kabati mri kamnyezi mhamnika neema ya mtendea na ndavu ya parisa mwanamme mramgola Ustadh Ahmadi kao ngujilihani waweze tabia njema za hae sursude namna ya kuhishi mlo wakati waweze swala namna wanru wakuwana na kuhafilihana nezi ya leli ya kuzitambaza homsiri ni hula dolizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hafungatana wa umwa wa himru mshola ni mru mmeola himru mmeola bahola Ahmad hafu Mwenyezi Mungu hafungatana roho ya hene mru mshahai wakaanzana nono kabisa dolizo wa enshibala hafuraha na raha wa shukuri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye hamba ukana ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. haina mdu mwenye uria Mwenyezi Mungu, haina mdu mwenye uhifadha mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali Mwenyezi Mungu mujombudia surprise ikao kaja paro kansi azifikiri Mwenyezi Mungu mujombudia mariziki ikao izo ndabo tena ndabo ukana haparo zimachini haruma ya nkili ya hai hamba kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye hamba ukana ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq
izo mloni izo ngazijohenda zazo zonse pia ngazijouheuha yezijilona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala izone zijoubaki. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Asingari joulibo wandu wasubiria ajiri za haundo rahani zo wakaufanya. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Haina ujofanya amali njema kama na mshe wazima na ukana ye mu'mini amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukweli bahinga rijuhum kama maisha mema duniani na akhira na tunazimu bai. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ridite na riwalivyozi ajiri za haundo rahani zo wakaufanya abakweli ye mwenye hamba ukana. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Asingari joulibo wandu wasubiria ajiri za haundo rahani zo wakaufanya. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh inna Allaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.